Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikanbiag ita ket impatulod ni pagayam at twinkle. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pakaydayawak unay numapila may drama daytoy kapadasak ken ayat. Jack pulos ni namnama nga agduyos ti riknak iti lalaki nga awan iti kategorya iti makunkuna nga ideal man. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagama Twinkle. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano anasong batam itay dyan nagrigat a question ti professor tayo. Pinalpalaranak lang mat Biliba ka talaga kan ka, Twinkle. Naglaing ka talaga. Iso si kaman lang ang tinakaala iti kangaton a grade iti graded recitation. Ag-review ka lang mat. Ay, Twinkle, ni Justin oh. Anyamat daytan. Saan mo't anak kasungbat itay? Nagsimple lang asaludsod. Di na pa'y ammo. Di kagsawi ti kasta. Ang mga numangag na ka. Apay nga tangag payso. Apay nga dadagiti tattao ang nagrigat ang makapick up. Sobra ka mat. Nangag na kansan oh. Timalyaw. Wala ka. Agawid takit din. Sika nga min, jam. Tila ibagbagam. Anya ti ko na manang. Na-promote ka manan? When? Wow! Sika nga rodan ti manager. Exactly. Kaano lang nga nang rugi day dya akumpanya Well, siyak sa laang mat ngamin ti kalaingan kadagiti staff ijay. Graduated as magna cum laude ko naman. Iso nga expectarat at talaga akastoy ti mapasama. Itritnak nga rodan amanang. Wala, day talagayam. Sa dino ti kayat mo apanganan ta. Makamukan amanang. Kayat ka di asawan day ta. Masukatan manen tuylugan mo? Saan? House and lot ti kayat ko apang invesak iti sweldo. Ne, namalaman kan sa ita. Kasano? Nagbagkatak pa iti tugtugaw di eskulaan mi. Somot lagayam. Napalabas mo ka din ti GF ko? GF mo kunam? Ada ka di GF mo? Arapap la si Kamat. Sa bagay, saan adakas tagarapaap? Kahit asino jar arapaapam a GF mo? Ni Twinkle. Dayjay a babae? Uy, di nakman katawaan. Nainlabag kan ko na. Numakit kita, kumpletong tial daw ko. Di nanto pa'y kaya't atalyawan da iti pag-iistambayan tayaw no kasta lumabas. Kayatan nakangata. Amo ka saan? Iso nga rin tigayat ko. Jack mat malapdan tiriknak. Baka mas mabuti na rin natin kasama kasi Ag-review ka kitdi. Saan aday ta agbuya-buya iti TV tar aramidam. Manang, italaang kumang agbuyaak. Ngamin, malpasan ti subsubay bayak at teleserye. Kayat mo ti agbalin akas kanya, ha? When Oh, no kasta nga rod. Agadal ka ana imbag. Anuam day ta teleserye? Anya ti makunam. At damot ka holding hands na ni Twinkle. Wan nga rod. Asino day ta? Engineering ti course data. Nalaing matlang akas ka ni Twinkle. Kastalao na ti panangkitam kadakwada. Masaksakit anak. Ay, in love kan nga agpaisaw. Ngamnay, awan samot namnamam. Anya nga tano padasak nga raman. Kayam. Ay, mabastard kan sa.
Nagkado at topic ang mabalin mo nga i-research. Apa yan day tapay alugar nga mo maado ti loko. Challenging. Saan ka di? Wen ngam delikado. Kaya't kung nga ti mapan iti day a lugar. Anya? Ay, di naklay ramraman dita. Itulod na klaang mat. Ay, no way. Okay. Siyak lang nga rudan ti mapan. Isagmak mo tibiyag mo dita. Saan? Tapos man dyan sa amin mo? Kaya't ko lang nga amuan. No apay akas jay ti kabibiyag da ijay. Sukat ang mga minan. Kaya't mo nga, agi propose klangan iti mayat at topic. Saanan, Jam? Basta ituloy ko daytoy. Mapanak iti dayjay a lugar. Uray anyat mapaspasama. Pudno timbaga ni Jam. Delikado iti day dyan lugar. Uray ka di sika kat mamati kay ti dayta. Wala, tamadamdamag ko. Ado ka no ti masalsalbid si Jai. Didakmat siguro an anwan. Nasayat mo ti panggap ko ijay. No siyak, sukatak day tatapik ko. Brian, ti saludsud ko. Willing ka kadi amang kuyog kanyak? Itulod na klang ijay. Mabalin? Denggam ko matibagbagak. Saan mo nga ituloy? Among Brian, ad-ad ama challenge sa kitikas nga ibagbagam. Iso apatuluyak ti panggap ko. Sa dino ti papanam ako nam? Ag-field trip kami manang. Amangan met magpa-share kayo lang. Sayang ti oras mo. Saan manang? Siyempre, kanayon ti panagadal mi daytoy. O sige, palubusan ka no kasta. Ngam no for fun lang. Ibagakkan ka. Sayang ti oras kan panawan mo. Saan? Ado ti masursuro mi, iti ipapan mi iti dayjay a lugar. Brian, bagbagaam ni Twinkle. Barang denggan na ka. Sige, mapanak man ang balay dahin tun madamdama. Kaano-kano ayat ipapanaw na. Jack manam mo. Jack naminan makontak ti number na. Amangan mo't no nakapanawan. Sige, mapanak nga rod ita. Twinkle! Twinkle! Awan sa amat tao dito ibalay da. Itay pa yung umawawag ako. Anda din tingalugan. Oh, Brian. Manang, ada ko maibagak ka ni Twinkle. Kaitultulod ko ijay paradaan ti boss. Saan ka di nga da field trip yo? Ha? Ni, kasama timpakada na kanya. Brian, ibagaman ti pudno. Manang, sana po nga da field trip mi. Isulatin nagdesisyon apo manaw. Ag-research ka no? Anya? Ket isungay mayak, takasaritak ko ma. Tapno dinan patuluyan ti pumanaw. Tatalaga delikado iti lugar a papanan na. Api nga itala ang amamuak dayta. Nakaadayon ni Twinkle. Talaga anak kaulimak daytoy a lugar. Iso akasano nga ibagada ang nagulo ditoy. Manupay ti makita ka tao. Tinasayat. Agdamagak iti dayta a kantina a malabsak. Justin, nakitak ni Twinkle. Nakakita? Dito'y lugar tayo. Di ka man nagangaw iti kasta. Nakita ka talaga. Anya ti raramidan na dito eh. Jakam mo. Sa narumbang nga umay dito ni Twinkle. Amumat da ito'y lugar tayon. Oy, concern ka. Naskan na makasaritak ni Twinkle. Kastoy gayam dito'y a lugar numalam. Ado ti agiinom a lalaki. Nagmayak mo dahil dito yun. Kitkitaan bak. Makapanervyos mat. Twinkle! Ha? Sino kay tayan? Siyak ni Justin. Classmate mo iti may sa subject. Wan, malagip ko.
Apa yang ada ka dito eh? Para iti research ko. Sana rumbang may ka dito eh. Apay anak ko ng tikasta. Delikado dito eh. Taga ditoy ka? Wan, Uy, seksi! Tatak, may tuntason! Mabalin ka di akaduan na? Twinkle. Please. O sige, kaduan ka. Gundaway mo day ta ang mga aram kini Twinkle. Si Kamet. Jack kayat agundawayan ti panagtalag na kanyak. Kita umutlangan niya. Daytoy isang tigasat mo. Maragsakan ako ma. Ngayon madandanagan ak. Apay, Mike? Amangan ngamin no panunutan na. Aga po ta dito yak nagnanaed. Dakas akmetan. Saan mo't siguro? Dahil tati kayat ko nga ipanaknak ni Twinkle. Amok asaan nakakayat. Gaputa sa anak analaing akas kan kwa na. Ngamnas kan amaamuan na. Anasaya ata katao. Ala, rabiin. Maturog tan, tani. Amok nga inton bigat. Agkuyog kayo ni Twinkle. Adugayam ti nagpipintas abuya dito lugar yo. Pudno day ta. Ang nakalimang ngamin. Ngam mabalin mat at tourist attraction ko ma. Amo matan. Kabutang dasar kan dito lugar mi. Ada na may seksi. Nabartak dito umasidag. Di ka madanagan. Pasalitak. Inbaglakit din tadda ni Justin amang salsalaknib kanya. Bayam na ngayon. Iso apa na ko na. Malpas ko ti research ko dito eh. Sige nga. Sige. Twinkle. Dayjay. Agawi doon tinabartak. Imbagman, tadimngagkan ka. Amamudak amin dagiti tao dito eh. Kat imbagak, adi da ka kumananuan. Thank you, Justin, ha? Imbaglakit din ta nagkita ta dito eh. No saan pa yung agawid ni Twinkle? I-report kon ka dagiti pulis. Nasaysaya at pa'y manang. No amukla ko ma. Saan ko pinalupusan? Pasensya kan manang. Saan mi adagos na ipakaamukan katiplano na. Maudin nga aldaw ko dito yung lugar yo, Justin. Kayat ko tagyaman kan ka. Awan dayjay. Sapay ko ma, tanak kompleto mo amin nakasapulam. One minute di. Justin, umay kan tulatak pa share ijabalay nga dawayam, ha? Kababain mat. Okay laang. Tilaang kabsat ko ti kadwak ijay. Lastok ka! Justin, Lastok ka na! adda ko chilyo na. Sakti makamukin ko na. Di ka madanagan. Kapsat. Ibatam taigam mo. Naglastok ka! Sa dino nga ospital ti ayan mo. Umay ka kumadagos di kay manang. Jakam mo ti aramidag. Sige, umayak ka dagos. Ibagam no sa dino nga ospital. Nadamag mo ka din nga day ospital ni Twinkle. Anya? Imbaga kanyak ni manang na. Anya tiraramay din na di ospital. Diyak ka mo. Diyak nga rod maawatan dagiti pasamak. Mapantangarod adagos ijay. Kasanon nga iti sumaruno a klase ta. Santa na sumrek. Kaya't ko amaamuan no anya tinapasamak ka ni Twinkle. Awanan, Jam. Sana nakalasat ni Justin. Anya? Nagsakit na ito'y anapasamak. Naimatanga ka mismo, tinapasamak kan ko. Aguri ka man. Apay ang kastalauna iti panagsangit mo, itinapasamak ka ni Justin. Sinang sangitak day ta napasamak, Mr. Lonely. Tauray no apagbiit laeng anamaamok ni Justin. Nakitak, tipudno a kinatao na. Ti kinasayaat na. Kat nakariknaak, iti panagayat kan kuana.
Alakastan, katagyaman nakiting kay panangi drama, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Twinkle. Agyaman kami matiting ka panangi patulod, iti kapadasam, pagayam Twinkle. Nasakit ngagpaiso ti kasta kapadasam, naman niya ngay nga rod. Talaga adi talangan tinagpatinggaan, tibiyag ni Justin. Tatalaga akasta tibiyag tayo at tao. Di ta amin, ti pagturungan tayo. Adalaang dagiti umununa, at damat dagiti maududi. Iso nga aklunam lang na si Pupuso, ti napagteng kini Justin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam at Twinkle, adina inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti matdireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.